Ngilekelele nathi sikuvule emakhaya. 56 verse 8. Wena ukucaphele kubaleka kwami. Yetha inyembeti tami egabheni lakho atikabhalwa yini encwadzini yakho. Wena ucaphele ini? Wena ukucaphele kubaleka kwami. Yetha inyembeti tami egabheni lakho atikabhalwa yini encwadzini yakho. Ngilandzeke ukuthi kasala verse 18. Ngicabanga sikubaleka kwami. Ukucaphele kubaleka kwami. Siyabaleka ezweni. You are being counted or considered. Uthi ke yetha inyembeti. Uyathi mfundisi ngisazidlanga lelivi. Kuthi la mhlabeni ligabha siyalathi. Zikhule emakhaya bekunemagabha. Nanyalo nginalo lapha kami. Amen. Nasesitolo nje emehlwami uma kanibona igabha yanamathela. Ligabha linemsebenzi lomningi kakhulu kithi thina eMaswati. Nenhlanyelo nje uyayifaka egabheni. Amen. Ifake emahewu igabha. Ligabha nemandi liyawaphatha. Uyathi ligabha liphatha tindlubu. Liphatha amantongoma nimbonyo. Liphatha ligabha lize liphathe ngisho ukudla. Aliphakele umfati aphakele ipalisha aphakele umbhidwe egabheni. Thwala mbani umixe ensimini. Umsebenzi weligabha. Amen. Kodwa simanga namhlabeni ligabha alizange selike liphathe etinyembeti. Kusezulwini noma ligabha linemsebenzi lomningi kangaka. Nemandi liyawakhongetela. Kodwa not itinyembeti. Ezulwini kuneligabha. Ngicela wathi mzalwane kwekuthi noma ngabe ngiphi ingqinamba lokuhlangana nayo noma ngabe ngiphi insinza betshasi lohlangana nayo endleleni angiyathi ikhona kuqala umnyaka ihliziyo yakho iyabali yabeka ngosi ngithi umsebenzi ngosi ngidawenda kanjani noma abantwana banjani labanye ngosema bakaphumeleli noma ngabe ananse kangaka si ema results ahambe Kodwa ngicela ukutshela uthi umhlaba ungaba bede ligabha lekhongetela tinyambeti. Amen. Kodwa babe ezulwini uneligabha likakhongetela ngalo. Uyathi thina emhlabeni mfundisi tinyembeti tethu sikhongetela ngethishu. Sithathe iduku sikhongetele tinyembeti. Not with God. Uyakithi yanyamalala la kule tissue nale tinyembeti labanye baze baphathe amathawula. Noma ngithathe impahla bengigqokile ngikhongetele tinyembeti. Kodwa baba ezulwini usebenzisa igaqa. Amen. Usebenzisa ini? Igabha. Usebenzisa igabha. Uyathi usebenzisa igabha baba ezulwini. Yini levisa kuhlungu? Ngicela ukutshela ukuthi ungakusabi ukukhala. Ungesabi kwenda njani? Ngoba kuneligabha. Le ready khongetela tinyembeti takho. Le ready kwenda njani? Khongetela tinyembeti. Khongetela tinyembeti takho. Le ready khongetela tinyembeti takho. Ligabha. Ngithi mnethe emhlabeni sisebenzisa indlela etiningi. Kodwa lezulu leligabha lisebenzisa khongetela tinyembeti tethu. Kwangathi David wayiconza lenza awufunze Psalms 42.
Davide ayinkosi. Waconza kuthi ezulwini kuneligaba. Waconza kuthi njani? Ezulwini kuneligaba. Kuneligaba. Waconza. Funza ndazalwa. Psalms 42 verse 3. Ngazi isikhathi sami siyahambe. Inyembeti tami tikudla kwami usuku nemini ngoba lilanga lonke bantfu bangicwepheshe. Davide wayi ukhale busuku nemini na ngoba ngiyathi ukhona lotikhongetelako atiwele emhlabathini tinyamalale khona futhi atiliweli kule tissue noma kuloyo mqamelo tinyamalale ungaba mandi loyo mqamelo kodwa yathi kusi there is a mystery ingelosi ibeke ligaba iyakhongetela lisuka kuphi na ezulwini lendiwe ngibabe lekhongetela tinyembeti talabo labakhala kwemhlabeni eka athi Davide tikudla kwa usuku nemini leti tinyembeti uyathi Pawula umangalisile naye mfundisi 2 Corinthians chapter 2 naye wayiconza lemfihlo yetinyembeti ngoba kufuna uma umzalwane uyiconze imfihlo yetinyembeti ungacabangi nje ukuthi umane uyakhala nje ubhalela ibandla labaseKorinte Pawula 2 Corinthians chapter 2 verse 4 kuleli gaba ezulwini yinde kuvisa buhlungu ungesabi khala pha ukhale kulona lekadala wende njani Khale lolwanda. khale kulona lekadala ingifundze le verse Nganibhalela ngisebuhlungwini ngidzabukile. nganibhalela ngisebuhlungwini ngidzabukile Inyembeti tigcwele emehlo. nganibhalela nginanetinyembeti Hayi ngoba ngifuna kunivisa. hayi ngoba ngifuna kunivisa buhlungu Kepha kuze nathi ukuthi ngithabile. kuze nathi luthando lwami luzephicita tinyembeti emehlo amaphicitela tinyembeti bazalwane baseKorinte nginibhalela wayi nginibhalele ngetinyembeti nangiphicitela tinyembeti ingoba ngifuna nathi ngoba tinyembeti wena tiyawunji tiyayi asengifundze verse tinyembeti tiyaguqula yayiwena leli gaba likhongetela tinyembeti tintshintsha lesimo sakho. Amen. Angifundze le verse ngibambele pasala le verse Isaiah 25 Psalms 126 verse 5 Pawula wabhala before silifunze asesifunze Jesu sitayithola lengcithi why letinyembeti kunesizathu Davida yini na tinyembeti tikudla Pawula wena ubhalela libandla ulibhalela uthi nginibhalela ngetinyembeti Yeah. Jesu wenda njani in Hebrews 5 verse 7 asesive ngaJesu ngifuna libambe lo 100 lakho nje lo Psalm 126 mbambe fawasifupha Asesemhlabeni Jesu wanikela ngekuthandaza. asesemhlabeni Jesu wanikela ngekuthandaza nangekunxusa Nangekukhala lokukhulu. uyathi imfundisi nemethi tawugcina lapho nangekhala lokukhulu but simanga kuthi lo mbhalo wemaHebheru leli zulu lebhala lencwadi Amen. ngoba kuthiwa ba researchile labafunze kakhulu ma-archaeologist mfundisi agubha ukafuna ngamthola umbhalo
Ngithi-ke mne kwabhala sandla saNkulunkulu. Uthi-ke asesemhlabeni Jesu wentanjani wanikela ngekwentanjani? Ngekuthandaza. Chubeka mfundisi. Nangekunxusa. Yebo. Nangekukhala okukhulu. Nangetinyembezi. Nangethi wayungagcini yenkulunkulu ekutheni wakhala kakhulu. Sitabe sesesiya-asuma sikwaphuma tinyembeti. No. I must put tinyembeti. Wayatibheke tinyembeti uNkulunkulu asibhalele emhlabeni akhala kakhulu anxusa waze wakhanikela nangetinyembeti lombala. Because tinyembeti ti significant uNkulunkulu. Amen. Ingakwa neligabha lato. Tinyembeti mzalwane mawutikhala kukhona lokwenteka kwesimeni lobhekene naso. Neke lesi aselifunzeke leli vike ku Psalms 126 verse 5. Lapho labahlanyela ngetinyembeti bayawuvunana uJesu. La abehlanyela Jesu, abehlanyela Paula, abehlanyela Davida. Sine nawe singete sahlanyela yini na kuze sithole ini na injabulo. Tinyembeti tiyahlanyela. Amen. Tinyembeti takho, tinyembeti tami tiyahlanyela. Utsabukiswe yini? Khala kusimakazi. Ubone ukuthi awunawujabula. Ngoba letinyembeti tiyaguqula. Tiyaguqula. Uyathi Maria Magdala mfundisi sifunza ngaye lapha kuLuka. Sifunza ngaMaria Magdala kuLuka chapter 7 verse 38. Umuntu ufunza kuthiwa wase wathi kwasuka Petro wadliwa ngumona. Atidehla tinyembeti wasula wangawasebenzisa emanti. Wasebenzisa tinyembeti Maria Magdala etinyaweni taJesu wathi Jesu yePetro ngimfikela kakho awukake wanginike emanti ngendishi ithi ngigeze tinyawo njengelisiko lemaJuda. Kodwa lemithethe tinyembeti takhe. Wangeza ngato. Lemfati lona lekageza Jesu ngaletinyembeti mzalwane kwathiwa bekagqila tesono senyama. Abegqila ngoba sono siyagqila tani bathe ngiyafuna kuphume egwayini ngedenga yeyimani tinyembeti takhe waphuma wadlahla wadlubulunzela. Wasishiya sono kusukela ngalelo langa tinyembeti wathi Jesu tono takho tithethelele. Sonokhululekile wena mfati. Tinyembeti isignificance yetinyembeti. Uyathi uNkulunkulu ezulwini himself mfundisi Mangele. Uke wakhuluma abona abantu bona emhlabeni ngathando lakhe lolukhulu naye wase ukhuluma namagama lapha Jeremiah chapter 9 verse 1. Jeremiah chapter 9 verse 1. 9 verse 1. Yes. Kube mane inhloko yami beyisiya semati nemehlo ami abe ngumthombo wetinyembeti. Emehlo ami uyabona letinyembeti ti createka from la kusho ukuthi la inhlo uthi abe yini na abe ngumthombo wetinyembeti ngoba uyathi uNkulunkulu ukuthi tinyembeti tebantfu emhlabeni mina ngitibukeli phasi ngako kwangasi nami nginaba ngabe nganetinyembeti kumbe bengingatikhala ngitikhalelele abantu bami kuze kuthi umuntu lengamdala aguquke angithanze sibe nebudlelwane kuze tophila kahle. Ukhuluma lana aselisizini lekhulu abe bathe umuntu ngiphunyuka bemphethe ngenzaba yithi umuntu ngiphunyuka kanjani phethe phunyuka bemphethe bathi kube manje
kube mani. Ithi mnakade lekufisa kuhlupha. Ake sokukhale kulona lekudala. Sokukhalele yini? Uyekele kuyokhalela amakhelwane. Uyekele kuyokhalela boss. Uyekele kuyokhalela abakini. Uyekele kukhalela nemfundo. Sokuthi ingozi ulisana manje. Wakhala phambi kwesifakazi. Dinyembede. Taguqula sipho. Usithi utawuvuna ngekujabula. Uhlanyele ngetinyembe. Uma ukhala kwawo awumani nje usuchitha isikhathi phambi kwaNkulunkulu. Uyahlanyela. Wenda njani? Ngiyahlanyela. Isikhathi asimvumele. Ngiyalanza ngaletinyembede. Ngiyawafunza lamabisi. Kuthi abantu abaletha umtshintsho. Situation. Bantu betinyembede. Amen. Bathi bantu bani? Betinyembede. Kwathi mikhoja nawa Isaiah bhala eMan of Sorrow khuluma ngaJesu. Indvodza yomsizi. Indvodza yetinyembede.